Super si. Evo zapis. Ovo je zapis sigurno, jeste. Na ovom mjestu bio je sahranjen vođa prvog srpskog ustaša Đorđe Petrović. Bio je sahranjen pa ga izvadili od velike. Ali ovdje je bila koliba. Koliba je ovdje bila gdje je on ubijen. I u toj kolibi, znaš kako je to bilo lepo. Dobro, dobro. Sećate prvi manju. Živjela komunistička partija Jugoslavije. Ajmo vamo u Voždov manastir. Čekaj, polako. Polako kad kažem. Samo da vidimo. Šta je ovo ovdje? Čekaj. A tu i ujutru nisi mogao da pričaš. Evo ti ga prijatelj. Zahvalni Jugoslavija. Čekaj, polako. Nije otvoreno za to. Zašto nije otvoreno? Nije. Jeste? Nije. Molimo, ne dirate To skroz. da, ali vamo nije. A da, sad ćemo ići u trku. Starac. To je starac. Čepit ćete on. I on Cs.
Nemoj da uvješćete. Nije on baš miroljubiv. Nije baš. A lepo je ovdje. Ti to mnogo.